نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami haruman ini kumanap simpangadyan na to limaway. Iatod na mo maun pahadarat sing kamu. In kalam si mahasut si mahatinggi. Aming ganap sin pangadyan. Masi-masi kita niwa pangadyan bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod. Bunga sin pag-iman antara sing guru iwan sing murid. Ikatao diwan ni kakusog, iwan ni karayaw sing pag-iman. Apabila mag-alup ing guru iwan sing murid. Salta imaksud sing sila ruwa. Dumaut sin karidaan si mahasut si mahatinggi dahil di dunya ini sambil na sadya paadlaw akhirat. Mga nakapo na mo atiranan, aula-aula na to dinabutan sin pagpamahalayak ini. Patumtum sin Allah Ta'ala kato niyo indua. Mahal ka indua ini. Ini patumtum kato tanyurua. Duay rum iwan duay adlaw.
Yawmud dunya wa yawmul akhirah. Patumtum katu taniu in adlaw dunya iwan adlaw akhirat. In adlaw dunya magtanum iwan maghinang. In adlaw akhirat magpuso iwan dumaot sintungbas. Mga anak po, adlaw-adlaw imanay kuding adunya. Yaon nagtatagad ka to taniw halom singkubol. Ing kamatay rumatong. Di pa siya rumatong pa dunya, halaw pa siya sinrahim sinina niya mapatay na. May abot na waktu. Aong papagguwa nawapat na sabab may abotin waktu. Bata-bata yadto na may abot na waktu. Subol-subol yadto ra may abot na waktu. Maas yadto ra may abot na waktu. Nasasakit, yadto na, may abot na yung wakto. Way nasasakit, yadto na nagpatuod. May abot na yung wakto. Nasasakit, sinsakit, pangsan. May abot man yung wakto, rin na kaubatan, yadto na nagpatuod. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, tumtumun na to, yadto indwa na sabot. Dua, diha dunya, iwan adlaw, akhirat. Siyapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Muna, siyapahan na indum, wal layli. Siyapahan niya na sa binadlaw, wan nahar. Siyapahan niya na sa imahinaat, wagduha. Siyapahan niya na sa binsubo, wal fajr. Siyapahan niya na sa bingkatan masa, wal asri innal insana lafi khusr. Inasabutan nyo yadto bahasa Arab. In bahasa Arab bang balikan sapahan, aula-aulain si mapatuhan. Para kala dakula, bukun para kala sivi-sivi. Di manjari pasaran in waktu rum. Di manjari pasaran in waktu adlaw. Di manjari pasaran in waktu subuh. Di manjari pasaran in waktu mahinaat. Bangyad to piasaran si manusia. In waktu siya pahansin Allah Ta'ala nakap mataud bialikan. Lupasin adlaw niya. May lupas, wala niya kaya tanum in kabayaan sintuhan. Lilingan niyo mga anak ka po, bang unin tianom niyo sindu miwan sinadlaw. Ampain kita niyo, bang kita niyo magtanom, adlaw sadya, way manjari magtanom doon. Way rumisan mag-ararurum. Way rumisan maglapasid doon. Imbiyay ta katutan niyo sinallahu ta'ala siyapahan niya asa taud-taud nakabalik-balikan. Indum, inadlaw, imahinaat, insubo, ingkatan masa. Tanuman imbinhi dahil hatuhan, halupa kabayaan sinallahu ta'ala.
Aula-aula na mga anak kapo hamasa na to ini, magkakunahan kita niyo simbin di nga Tuhan itanom na to. Tanom na to, paakal na to. Tanom na to, paatay na to. Hitanom na to, papito ang gautabaran na to. Ba't supaya kita niuri mabutas, dahil nga kabayaan sintuhan. Sabab apabila nabutas, imano siya di nga kabayaan sintuhan, mataod sin susa, way sin susa, taga anak susa, way anak susa. Nasasakit susa, wala nasakit susa. Dihi pagsusa sabab, aun piyara ratong sintuhan. Hansam siya, kimangi na usog, masusa, ay kung magmasusa. Nasususa siya simprakala bihad to. Malago kasusahan pagdatong mo pakubul. Bukong kampong mo'y maalop mo, minsan ka upya pagdaig kubul. Ay nulong niya pagkubulin na regyama yan, hinay makaraig. Nasa kali, wala pa hina niya nakauna siya na, nalaw na, suway dito regyama niya. Na pagdatong niya yan, tuyanon na hiyama niya, yanon siya hiyama niya, tuya rin nakaw, bang usog. Way. Wal amru yawma idin lillah. Parakaya lan, imparakala yan, bainana wa bainallah. Nabugto na imsuko niya maripadunya. Imalup na siya pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dari nga sabiad to mga anak kapo. Inhindo singguro pamurin. Nikmat sa lagu-lagu. Bang matay sing murid in nikmat sa lagu-lagu yaon. Way malupas kaniha waktu. Waktu adlaw ay malupas kaniya. Waktu sindu may malapas kaniya. Sa barang sinwaktu way malupas kaniya. Mayta ni'matun min ni'amillah. Ni'mat yanug hara kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pa yan tuan, amanatul kubra. In waktu amanat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na tuhi pasampay in waktu kabayaan sin Tuhan. Ayaw na to pasampayon in waktu kabayaan na to. Iwan sin pagkahin na to. Dahil nga sabab yan, impayman sin Allah ta'ala. Wasari'u, pag-us-us ka mo. Maita, nagumul na kau kapatantahon. Magbalik pang putahon. Di na. Nagumul na kau kay mantahon, magbalik pa. Di na. Na ito nga kunin time, maumul mo kapatantahon. Pila in time? Pag-ubusin pagkasuko, uno na yung kiyatanong murunhan. Na, bang intianom kalingugan yung mapuso. Bang intianom kakasihanin mapuso niya kakasiray sa bindagpakan niya. Paman si mahaso si mahatinggi. Sabi ko wasyari'u. Paglumba-lumba ka mo, inabuk, pag-us-us ka mo. Bang maglumba-lumba, subay mag-us-us. In Olympic, tiyahunan, mag-practice. Mayta, sabab maglumba. Yung maglumba, pakain, pakid, arap pahulihan.
Maglumba harap paunahan. Mag-us-us harap paunahan. Uno yung pag-us-usan. Uno yung paglumba-lumbaan. Maglumba kau waktu. Waktu room. Lamod kau paglumba-lumba. Uno yung paglumba-lumbaan ha waktu room. Magkita sin social media. Inindagat malingkat. Ininigat buhangin mareho pagpasyalan. Bukon. Ila maghfiratin min rabbikum. Paglumba-lumba kau sindom, tumanum sintinatianum, hikaampun kayo mo sintuhan. Pag-us-us kau mag-ammal, ammalan sin atay mo, ammalan sin dila mo, ammalan sin pito ang gautabaran mo, ing kabayaan sin Allah Ta'ala. May ta nagbayta intuhan papag-us-usun kau. May ta papaglumba-lumbaon kau. Sabab hawiran kau sin syaitan. Tumtumaniw mga anak ka po, bang kamulisuan pahinang marayaw, hiyapaan kau sin syaitan. Bang kaulisuan pahinang marayaw, hiyapaan kau sin syaitan. Na may ta kau hapaan sin syaitan, ang kawasan niya aun. Naunin biyata sintuhan ka tutungod pa syaitan. Inna syaitana lakum adu. Sa bunal-bunal to din syaitan yan, tungod maun kanyo mga bariman, banta niyo. Pangatukaw hakatan waktu. Bukulaw mo konso, matay na kaw. Suway katan waktu. Pilain waktu. Kawahan tagupat ka dyan. Bang kawri mga tuwakatan waktu yaon, nagmula na kaw. Paiman sin Allah Ta'ala, fattakhijuhu aduwa. Karugalin niyo tuding syaitan. May takarugalan. Banta niyo. Sa kalituan ng karugalan niya, bakay niya. Kampung niya. Ay mo karugali, maglanggong kami. Ukhuwatun min Allah wa ukhuwatun insaniyah. Maglanggong kamo rin nga Tuhan. Tuhan niwin na may ta maglanggong kamo. Ay mo karugali, suway kalasahan. Kaimbatan kalasahan, kawahan tagupat ka dyan, natutug iban bati, hapanawan iban bukon, suway ang kaastulan ng karugalan, hisyaitan. Naunin usalon mo. Sabab di kakita ni syaitan. Apabila aun kita mumangi, aun diungog mumangi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, natalawin syaitan, natilupin syaitan miyakoy. Di niya kabayaan dungugunin kabtangan ini. Kakalituan bang nakita sin makaajahib, dahil para lang niya, malunok lembaran ko. Bang sadya lang na bukon malunok lembaran ko, makananam na yung tawiw. Kabtangan, kabayaan sin syaitan. Bang aung kita mo, bukon marayaw mamungkaw, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dumua ka utuan ko tangkisan ako ring hangi yaon. Allahumma inni a'udzu bika min syururihim. Ay nakaw mag-Arab, kaya nga tanda sintuhan. Sanja tarakula mga anak po. Na. Ila maghfiratin min rabbikum.
Papag-ususun kita niyo sinallahu ta'ala. Sabab, how po in time na to? Inumat na kauna, mga ruang nga ibo katahon. Yung bata-bata kanila, umul, 500 katahon, inumul, yung bata-bata. Ngayon kita, kaanuman tahon, mauno na. Yung pagtag, senior. Paunahan ni ulong ni mga maas-maas yan. Dahil nga sabab yan, mag-double time kita niyo himinang sindaakan sinallahu ta'ala. How po din waktu na to? Sabi yan, inayat, wasyari'u, pag-us-us ka mo, wasabi ko, paglumba-lumba ka mo, pahinang bang niyo mahinang, ampunon ka mo, papasunsin Tuhan indusa niyo. Waktu. Uno in hirihir sinallahu ta'ala kato bangta na hinangin mga bihad turagbos. Sihhatun fid dunya wal akhirah. Kasambuhan na dunya, iwan kasambuhan na adlaw akhirat. Mga anak po, masa na to ini, masambo yung pagkaon, masambo yung pag-inom, masambo yung badyo, sa babi ng buktao, inang kaadlaw, makato magsalin. Sa unin bukon masambo. Bukon masambo, yung pag-alop, sinipon, iwan tagipon. Sambil pabihaonin ubat. Kaya hunita ni mga tao naglagsin ubat. Mga anak po, di kaubatan ng kamatay. Sambil sakit, di na kaubatan, bang di kaingatan, unuin sabab sin sakit. In uno problema, di mo mahalulay uno problema, bang muri ingaton unuin problem. Ninialop sin tao biyaw, yung problema sin dunya, pagkaon, pag-inom, paglano, o di pagsabuton in pagtuhan. Yung problema hamasa na to ini, tiyay kuran in pagtuhan. Di maglumba-lumba, pahinang marayaw. Di mag-us-us, pahinang marayaw, sin, yung pakapatanin umul niya, nagtutungkod na. Ikaw, pilanin umul mo. Huwag pa kausap nagtungkod. Wajannatin arduha. Surga mga tuan. Maglagin tao. Kanyari sa buhangan, pag kita malingkat lang na yung buhangin na sug pagpapayguan, hinsay na ikaw na nakon, himinang helicopter, dahil matin anak po, dito mamaygo dagat. Ama lang na, yarin dagat malingkat, matukitan niyo. Yad tuha panamaw, yad tuha parang. Malingkat yung pagpayguan na sulwa. In collateral na makawa mo, mag-usos ko pakabayaan sintuhan, hakatan waktu. Kina? Arduha, kaardis sama'i wal ard, ablang sadya. Pakid. Way pa yung paunahan. Way pa yung paulihan. Biya sin ablang sin langit, iwan sin lupa. Dahil nga sabab yan imbar iman, bang sila sumaggaw hinang kiukuyagan. May ta kiukuyagan. Susungon, magpaygo sila. Simpagpaygo, lawireng simbuhangin maputi, halupa suong. Lawireng simbuhangin maputi, ha, malamawi. Aun kariddo. Aun miadto, dahil diya sa buwangan, bukon hilo, pag-uwi hilo. May ta, pag-uwi nila, kiugdan sin hunos.
Nagsusukain ama, nagsusukain ina, nagsusukain pilot, kapal din wala si muka. Na si Mubali, di na kita nung na magbalik-balik man. Surayan tuan. Nari nga sa babiyan mga anak po. Magkagunahan kita ni waktu umalup patuhan. Hitanom na to hang kaadlaw ra. Hitanom na to diya dunya, imbinhi hipatanom sinallahu ta'ala, hakatan waktu ingan niya amalun salih. Maghinang sinhinang marayaw kabayaan sintuhan, bukon maghinang marayaw kabayaan sintao, wala doon ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Kagunahan sin tiap-tiap tao in waktu ingatun niya. Takalihama sa nato ini, wayra lang na pagklas, wayra pag-upis, matug, subay na lisaghang po ang pamagbati. In breakfast nila lisaghang po, nabukusan breakfast na. Magtagna na, magsadyasin. Pula-pula mo biyasin doon. Imay na at way taong. Magtugli sa upat na. Magkita simpatta nila, simpatta dakuan. Magsuy-suy, magdaghay, magkatawa. Bang ikaw tuan? Na. Unimbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kagunahan to din wakturi kapasaran. Sabab siya pahan sintuhan, harum, haadlaw, hasubo, hakatan masa, bangyaw di hinangon si manusia, maluwi sila adlaw kana. Uno yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ija asbahta fala tantajirul masa. Apabila wala pa kau piyatay sintuhan sinduong pagbati mo si mahinaat, hinangaing kabayaan sintuhan. Tanuman pa jantong mo, tanuman pa akal mo, tanuman pa ginawawaran mo, inbinhi kabayaan sinallahu ta'ala. Kakalituali siya gangpo na magbati. Huwag na pandesal. Nasa na ina magguling kuan. Uno teng guling. Kauno. Aturayan. Apabila kau iabutan si mahinaat, mamung na kau patuhan, asbah, Allahumma laka asbahna. O Tuhan na mo. Imay natin ni harap na mo na kayo mo. Di na mo dalupasonin waktu. Tiyanto na mo, kawasa mo. Katoy, kunawang yan bukong kawasa sintuan. Bang ikaw to, mabaya na kau sindi maadlaw konsum. Ang kabulan, doom na sa jabihay ni. Mabaya na kau. Magtug na hadya kita niyo. Uy na pagguwa, uy na pagkatantan. Diritso na hadya matug. Ang kabulan, ilugay na to natutug. Uy pag-ihi, uy pag-intaw. Mabaya na kau. Naray nga sabab yan bang kau yabutan si mahinaat. Inhin duty mo patuan si mahinaat ay mo takaran si mahapon. Wa ija amsayta pala tantajiru saba. Apabila yabutan kau si mahapon dua kau patuhan. Allahumma laka amsayna. Wa bika nahiya, wa bika namut, wa ilaykan nusur. Pagsukulan patuhan si mahapon, bukon mahinahat na sadya. Nakadtoy, kung ubahang kabulan, mahinahat na sadya. Di na mapinda. Ina mga anak ka po, na, indua na sabot yan, tuunin maksud niya. In waktu kaya bubutangan, timetable din nga Tuhan. Bukon yan pa kau magbutang, biubutang na asal sintuhan in waktu wajib hinangon mo si mahinaat,
inwajib binangon mo sin mahapon, inwajib binangon mo sin duom. Bukod na ikaw maghinang sin time, ubus na, kiyukuan na sa sintuhan. Nari man jari papagdura ako no, kumaon ka, iwan sin minum ka. Papagduraon mo, yung pagsungit mo sin piyuto mo, iwan sin paghigop mo sin sabaw. Bang ikaw to, man jari adto. Ikaw saab mapagdura mo. May tadi mapagdura. Papagduraon mo, sumungit ka piyuto, iwan simigop ka sabaw tiula sapi. Man jari, ay ri, Galing ka agi. Manjari mangura kaurwa kabaw, isa mura. Ganin, nari, biadahad to. Manjari kau magmotor, dua motor, isa mura. Di. Natuan. In may naat kaya butangan sintuhan waktu. Yung butangan sintuhan hinangayin kabayaan sin Allah Ta'ala, ay mutakaran sintumaasuwa. Way na to kaya sayuhan. Inyari sa buwangan ini, hiyawiran kita niyo sing kabtangan sing Kastila. Uning kabtangan sing Kastila, manyana habit. Nahinang nila habitin manyana. Kuno tayo ni manyana yan. Konsum. Naubos na yung konsum, pag sayo niya, hambuk tarak na, indakdakan niya. Nabangyad to naka-timetable hinang niya masanyang. Amad to mga anak ka po, imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat ni Hamakka, iwan Hamadina, aula pawaitaan kita niyo sa wala na kita niyo nag-abot iwan siya. Uno pa imbeta sin Junjungan alaihi salatu wassalam. Ala inna sil'atallahil jannah. Ingatan niyo, aun tiyatara makan niyo sin Allah Ta'ala, pinakamahal ka. Bang ikaw to, bang aun, hiweta kay mo hina mo, pagdatong, laong niya, paasawahon na kaw. Kani paasawa kay mo, doktora, papagpion kaw. Doktora, atawa engineer, unimpion mo, atawa attorney, unimpion mo. Impion niya ngaan, bukon posisyon. Inhibayad kay mo sinallahu ta'ala itong bas. Wala panahin ang sinisiusiu. Dahil nga sa babiyan, mga anak po, ayaw na tulog pasunin waktu. Biyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pakayaing kakusog mo, hari pakaw ratungan sing kalamba. Pakayain ingat mo hari para matunging kalamba. Yan mga anak po. Na, magbalik kita niyo. Kaitaan kita niyo sinallahu ta'ala yung syaitan, banta. Di makaatuin syaitan patuhan. Kaitaan kita niyo sintuhan, banta niya yung syaitan, di makaatukan niya, banta na to, bang na to akaruning kabayaan sintuhan, di na makaatukato. Bang ikaw tuhan? Kauno makusog, sana matawa tao. Unim makusog, sana matawa tao. Pila sana may mapatay mo. Naon na tao, aun na tao piyatay sin sanam. Way. Im piyatay sin sanam tao asal patay. Nasa kalituan marayaw pa yung kamatay sin sanam dahil sin kamatay sin tao. Uy, may tayad to. Sababing sanam miyatay, iakad niya rin kabayaan sin Tuhan niya. Uy, ron dami san sanam adik. Hakani, ang sanam adik. Nabangyan ang sanam adik,
Way makapintay nga mo. Suron sintay nga. Suron sinuno. Surayan mga anak po. Na, innama yad'u hijbahu liyakunu min ashabis syair. Aun tumpukan sin iblis. Aun party iblis. In grupo niya, tawakon niya, sasatan niyo tudlaw niya yung mga barima niya rihababaw singgumi. Bangmayan sila makaagad kato taniyo pa pinal ka jahannam. Pasarap pa kanila inhinang mangi. Pasuban niyo sila hay nang mangi, parukalan niyo sila hay nang marayaw. Di kuno yan. Nahamasa na to ini. Way kaya sayuhan si Manu siya, kaya sarapan na siya sinhinang. Pagma siya. Dahil nga sabab yan, piyabay taan sal sinallahu ta'ala. Wa yubashshiral mu'minin. Pakuyaga im mga bariman. Pagkapakuyagon sin syaitan hay nang mangi. Makuyagin tao hay nang maksiat. Kasarapan ni Manu siya hay nang maksiat. Wa yubashshiral mu'minin. Pakuyaga im mga bariman. Bariman makuyag bang makakapag-ibada ta masjid. Maita. Pila yung pahala halom si masjid. Impahala sa jasing kabahayang kawaantag. Pito. Impanaw mo ring habay harap mari. Piakpak iwan gianapan. Piakpakin dosa mo. Iwan priumutin. Nabang biyasin layo sing kanila ini. Pitubod, pituratag. Pagpanahon mo tumad to. Hindi mo na pagpanahon. Panawar biyaon. Ba't mataw din kwan? Saan yung mga anak po? Intidaru sala ba'da sala. Inti magad kaw halawm si masjid kal na tiyagaramun sa bayang hamuok. Arribatu fi sabilillah. Biya kau sinapagdiharan, nagjaga ang pari masuding kauman musin satu. Bang ikaw tuhan? Mengkan, way kau nanasbi, way kau naguno. Naimbiya, undi murungog pa kami. Aturayan. Nayad tumuwi na kawisab. Bayaran na isab sintuhan. Yan mga anak po. Na. Liyakunu min ashabis syair. Nawisin syaitan ang mga grupo niya. Ang mga tindog niya. Pasarapan niyo ang mga bariman. Inhinang mangi. Paiman sinallahu ta'ala. Pakuya ka. Yung mga bariman. Uno ni kakuyag kanila. Uno ni pakuyag ang mga bariman. Alladhina ya'maluna as-salih. Pakuya yung mga bariman amoy naghinang sininang marayaw. Sababin iman, intapil niya hinang marayaw. Ang Yahudi ban Nasara, jukup na lang na pag-iman, bang man marayaw inuno mo. Basta lang na marayaw na atay mo, jukup na. Ganap ito, na Panginoon sinagama, amanu wa amilus salihan. In iman, amal sin atay. In rukun sin Islam, amal sin pitong ang gauta. Dahil nga sabab yan, bangkaw nagtagipon patuhan, naramuin dua. Naramuin iman, naramuin. Pakuya ka sila yadto. Mahita, di anna lahumul jannah. Aun kanila syulga.
Lianna lahum jannah. Aung kanila surga. Amo na hindi raot singkatan na dunya bihaon. Im Muslim pasulga da. Im bukun Muslim pa unura. Bang ikaw to? Jadi, oh, in Jepun, pabunura sila. Aun day sabtuhan nila. Aun. Inlan na ngaun day sab. Aun, mabasag kumaun, malaguntian. Na, harap nila rapaw no. Na, in adik, mabaya, harap nila pagkain. Pauno? Pabilya? Aun yung bilya. Harap dayan pasulga. Na, insulga, di makadto simbukun, amanu wa amilus salihat. Di makadto sin mga sila, wala na ginang pamarayaw. Na, unim di ay sinallahu ta'ala suratun Nahl. Innahu laysa lahu sultanun alal ladzina amanu. Sa bunal tuod parman sintuhanin syaitan yan, di niya maparintay bariman. Unin natin niya, di niya mapaagadim bariman, pakabayaan niya. Di niya masasating pikilan, di niya masasawin atay, di niya masasawin pituang tabaran, sabab marayaw yung palsugpatan si mata niya tudyo patuhan. Di siya magkita simangi ha social media. Ikaw to? Magkita ka. Way TV mo. Way TV mo bubutang hapay. Way Han TV mo. Way mo babul TV mo. Way. Yan mga tuwan. Innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu. Kabetan kita ni sinallahu ta'ala, di makarausin syaitan mamarintah bariman. Di niya maparintay mata. Di umatud pamangi bariman. Di niya maparintay ngari dumungog pa uno. Bang ikaw to? Di niya maparinta in 2:5. In 2:6. In katanya undi. Innahu laysa lahu sultanun alal ladzina amanu. Mainta. Kamilul iman. Jukupan ng pag-iman niya. Wala nakaig ding hasalakan kabayaan sintuhan ng pag-iman niya. Ini karua. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Biubugso nila, ing kabuhi nila, ing kamatay nila, ing katan pakaradyaan nila patuhan. Biya sing kabugso sin Nabi Allah Ibrahim hawaktuhid tilo na siya pa kayo. Unimbiyasan niya. Hasbiyaw. Mga tuan, mabuka inibli sa kabtangan ini. Hasbiyallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. May ikaw rin nga ba? Amo rin ibasaw mo. Ipapataod sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yung sud nila, yung sud nila patuhan, ing ginawawaran nila, ing kabuhi nila, ing katan pakaradyaan nila. Way kiyapin nila. Manaw sila murad, hiyug sud na patuhan. Matug sila biya dahad, hiyug sud na pauno. Allah subhanahu wa ta'ala. Ampana, biyaitaan kita ni sintuhan. Innama sultanuhu. Sa bunal to, di maparinta niya yan. Alalladina yatawallawnahu. Aming mga nasasat miyagad kaniya. Bang ikaw to? Ay, ikaw masasat si mga beauty yan. Matawad na malingkat dito. Ha?
Ay kau masasat simpialingkat sintauri adunya. Sa doon kau halingkat kabayaan sintuhan adunya. Pag dunya kau, sabab kakunahanin dunya. Di pag-ibadatan sintawa dunya. Bukul lang mo siya ni kakunahan sin dunya. Mahal ka in dunya kay mo sabab di mo hitanumin ibadat. Hipangasumo kay mo adlaw ka na kana. Inadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya in dunya ini la yushawi inda Allah janah al-ba'uda. Way halga. Kanda siyo, pamanga sila, wala nagtag-ipon patuhan. Dahil nga sabab yan, onti nga mga hadis, magtangising gumi, bang mig na in, bang mawapat na, in mga sila nagtatag-ipon patuhan. Bihaon, magtangisin tao, bang mapatay no. Ikaw, to bang makaw mapatay, magtangis ka. Na magtangis, bang ka mapatay. Bihanin, aturayan. Mga anak ka po, di makarausin syaitan, mamarinta atay simbar iman. Hangkan na mag-usos kita ni maun. Pabiyata sin Allah Ta'ala, naka-timetable in waktu na to. Di nga tuwa. Pang nato na agad in timetable ha waktu kabayaan sin Tuhan, nagbabayta in Allah Ta'ala, yansurukum. In tansurullaha yansurkum wa yusabbin akdamakum. Bang niyo iagad, in kabayaan sin Allah Ta'ala, tabangon kamu. Ay ikaw maghuna-huna, tatabangan din nga tao. Subay, tatabangan din nga uno. Ikaw, tuan, makatabang kau kamo. Inahauno na bang aun? Sa imatan magtatabang dahin din. Bang ikaw to? Yung tatabangan sintuhan kayo mo, adlaw-adlaw yan. Magkulapin mata mo. Magguwain na pas mo. Di nga ilong mo, di nga buli mo, di nga katantan. Innama sultan, in kapamarintahan da sin syaitan, ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Amuren na kanya siyasat, amuren miyagad kanya, والذين هم مشركون والذين هم به مشركون. Iban amoy mga sila nagsumbaruwaing din nga Tuhan. Amoy mga sila naghinang sa kuto, naghinang barhala. Aturan niyo yan Tuhan. Ayaw kita niyo simingod sininang nila. Ayaw kita niyo simingod sinadat nila. Ayaw kita niyo simingod sin pantalon nila. Yung pantalon nila pirit. Mahal ka pa isab. Gano, tubo ko na pirit yung pantalon niya mo. Mga anak ka po. Yung problema doon niya ini, bukon ding habar iman. Dahil nga mga sila nasasat sin syaitan. Iban dahil nga mga sila nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu na. Pila minit pa? Ha? Signal man ko. Dahil nga sababian mga tuan, ati kuhaw po nin waktu na to, kanampan na to dakuman. Aun sa buton na mo di kisa. Sa mahaba, aw po na to. Intauyaon, mag-ibadat siya patuhan. Kalasahan na yung kabayaan sin Tuhan.
Maingat siya manglasa, iwan maingat siya kalasahan. Bukong biya simbihon, magpalasa sadya. Subay, maingat kau manglasa, maingat na kau isab kalasahan. Biya paglasa, sindo magtiyaon. Biya paglasa, magtautay anak. Magdihil, iwan, dihilan. Intaw ini, siya magtug, bang niyari makading kabayaan sintuhan. Labi aw lari siya magtugbang niyari kasok na ni Iblis, makahangibo. Nakapila mo rasyok na ni Iblis. Maray ikaw yung susuknaan, bang wala kasuknaan. La'natullah ala Iblis. Makahangibo niya balikan, dum-dum, before siya matug. Pagsakali, hamok masa, aun hinang niya, nakatug siya ha, bay, bukon makamdos. Nakaingatan mo na yung tug, sintaw liya laul. Wala pa nakabubutangin, nahalok na. Masarap saan matugin taulya ulhay nang. Ampain taulya ulin akal niyari makatug. Amin tao naghinang baran niya, yan, pagkulang naman, nagakong na. May ba ini piukaw siya, sinambuk tao? Inagi kaniya, bati kau sabab malubu inbay piagulaan mo. Asabab sing karoon niya, rin na siya makatulahad. Kaya tunay sab siya, bangon ba kaulong niya, malubu inuno. Nakatuman bialikan biya. Nabiya bayaw kasudahan si tao ini. Nalong na may takaw yan biya. Maulong tuod ka ako. Piyo ka ako. Nalong na hisiyo ka yan. Biya malasa ka tuod ka ako. Maba ako imingat. Nalong niya, ako na ini, in pagsuknaan mo, makahangi buha sa kaba ko matuog. Numtum na siya sa kalisay. Dapat sayta natin nilo. Namay tayad tulong na piukaw mo ako. Sa babang kaulong niya, kaya lubuhan sinyaon, halawang katugan, miyatay kaw sahid. Nari ako mabaya, mapatay kaw sahid, subay kaw mapatay sabul. Nakanti ko yan. Imiyatay lukmus, bukon naglukmus sahid. Imiyatay nasunog, bukon nagpasunog sahid. Imiyatay kaya lubuhan sim building sahid. Ampas siya nagsusun, may tanir, nanalawa. Kaya to mga tuhan, ayaw kita niyo mag-usus, kitaon na to, impalangay sintao, kitaon na to, impakaradyaan sintao, adakala nakaagad kaw pabukon, kabayaan sin Allah Ta'ala, mangannal kita niyo marayaw, manumtum kita niyo marayaw, bang daing nga Allah Ta'ala karon na to, ing kabayaan sin Tuhan duara, hapamarinta, hakasibi-sibi, halaumbay, tiap-tiap silugan, pamarinta katiluagan, in kabayaan na sin Allah Ta'ala ruara, himinang sin marayaw, iwan tumangkis daing ha, hinangmangi. Napatubtubon ko na rin to, way sila ini mag-signal, na bangmayan, ini nakakawa kita niyo pangadjian, karuman ini, nakalawin na in waktu ko, magmaap ka mo. Salam doa na mo, mga hanak apo hatiranan, labi aulan na ha kaputswara, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal makbulina fid dunya wal akhirah, subhanaka Allahumma wa bihamdik, نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين